Kamata sombe nikuzie sombe. We kamata sombe mimi nikuzie sombe, si ndio? Mupatie za 2000. Sombe za 2000. Ni fungo mbili. Mbili baba ya 5 side. Ya 5 side. Mere hizi zile zitakorea. Utajeranje. Viungo sasa vya kutiamo baba yangu. Utajeranje nawe. Basi ukepata mtoto utakosa nani ya kumubeba? Wewe utaje. Aseme? Leo watoto watakula watashiba na watafurahi sana. Lakini hapa ni wapi? Ambia watu. Hapa ni Kavimvira hapa Kurompwe. Soko. Ni kusema hapa ni Kavimvira Rompwe. Soko hapa tunashimama ni msoko. Hapa ni Uvira lakini? Uvira hapa. Yote ni Uvira kabisa. Hali iko namna gani Uvira? Wapi hali ni mbaya sana. Mbaya kabisa. Tunaomba Mungu kama jana. Hivi tunalamka ni mapenzi ya Mungu. Jana ilikuwa. Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Mwanandaki. Bakunzi ba Kivu Iwacu Info. Ubu turi mu mujyi Uvira. Turi mu mujyi Uvira. Activite Uvira. Nyuma y'aho abazarendo bigiriye abasazi. Nyuma y'aho abazarendo bigiriye abasazi, ubu ngubu urabona ko activite zaramutse, activite zimeze neza mu mujyi Uvira rwose. Ubu rero tugiye kugenda umbwiriza karitsiye, sibyo? Mulongwe. Hano turi Mulongwe. Hano turi Mulongwe. Ku iduka rya Orange, shop Orange. Mulongwe. Ahangaha kabisa abakecuru urabona ko babonye akabaraga ko kubyuka. Abamotari nabo bari mu kazi kabo Uvira. Uyu ni umujyi uri gukontororwa 100% na ARC. Ni ukuvuga ngo ARC ni igisirikare cya M23. M23 yarigendeye iri mu misozi. Uko ubu nta n'ahantu ababazarendo nukuza bakigira abasazi. Uyu ngo Fieka Adui akaza kigira umusazi, yamara kwigira umusazi bakamurasa kwirwaneho. Iri hejuru ya Fieka Adui, M23 nayo irimo irazamuka hejuru ya Fieka Adui. Ni ukuvuga ngo n'ubundi hana hakuponyokea, hana hakutorokea, hana maisha. Noneho abasirikare ba M23 nanone bararwandira imbere ya Uvira mu birometero birenze 20 werekeza za Makobora, Mboko, Veri, Baraka na Fizi. Bivuze iki rero? Uyu mujyi abarundi ntibawuzamo kuko aya mazi aha ni ku majansi. Ni ukuvuga ngo aya mazi ubona aya ngo ni Lake Tanganyika. Ni amazi arinzwe cyane, ntago n'umurundi abigerageje yabona inkuba imukubise, ntago yamenya aho iturutse. Niba yaturuka Mulongwe, niba yaturuka Kasenga, uzabaze uwo bita Fieka Adui icyo yabonye imbwa yaboneye kumugeza ahangaha Fieka Adui. Abantu bambariye ariko abantu bawuvira benshi n'abazarendo bashize ku mbuga nkoranyambaga zabo z'abazarendo bagize gute bapfuye barushe. Activite zakomeje my friend, activite Uvira. Uyu ni umujyi wavugishije Trump, uyu ni umujyi wavugishije izo nterahamwe zose za Neva. Uyu ni umujyi wavugishije ibyo bicucu byose bivugira hakurya, haba abo bayakutumba, haba abo bande. Uyu mujyi wabagamo abajenerale 37. Abo nibukamo harimo bita ngo Barene Itombwe. Urumva? Kavimvira. Urumva rero uyu mujyi uri kwamo bajenero ngabyo. Mimi bananiambia central. Arabo bita ngo Barene Itombwe, arabo bita ngo ni Bakasimbira John, arabo bita ngo ni Bakamama, arabo bita ngo ni Bamakanaki, arabo bita ngo ni Yakutumba, arabo bita ngo ni Fieka Adui, arabo bita ngo ni Ngoma Zito. Kuri benshi. Ubu twambutse Mulongwe twerekeje aho bita Kavimvira. Hano turi Kasenga sasa. Ayo masasu yavugiraga muri iyi misozi. Harya ntiye twari tugiye kugwa muri Ambiskade. Ejo twari tugiye kugwa muri Ambiskade he? Hariya Kavimvira.
ni ukuvuga ngo iyo misozi izamutse ugera ku ndondo ya za Bijombo, ku ndondo ya za Minembwe ukazamuka. Twirwaneho rero iri hejuru mu misozi. N'intare za Sarambwe ntiziba mu mujyi, ubundi intare ntiba mu mujyi, intare iba mu misozi. Sarambwe iko milimani, simba wa Sarambwe sauti yake anaongoromea milimani. Lakini naona watu ambapo watajitokeza kurahia, wanajipenyeza penyeza au wazalendo, ariko uyu mujyi ukeneye gukorerwamo icyo bita umusako, bucrage, kugira ngo izi takataka zose babanze bazicayure, kuko ni umujyi mwiza. Ebana ya mikeke ya Neva nayiriye, dore imikeke kuva nagera Uvira ni imikeke gusa. Zijya ndagara zange ziri nazibitse. Wazibitse? N'indagara za Sebarundi. Yarigize turazisangira. Yarigize turazisangira. Sebarundi kabisa. Après les échecs, la vie continue. Umujyi umeze neza, totalement, ijana ku ijana, contrôlé par AFC M23. Jamais Muzalendo, jamais FDLR, jamais Imbonerakure, armée burundaise. Ariko n'umushoferi yumva imodoka. Azi kujyana imodoka. Azi gutwara imodoka kabisa. Hano ni kweli. Ariko ndamurusha. Uramurusha? Abashoferi bose ba Makenga nta numwe utabizi. Kugira ngo utware izi modoka ziba zinyaruka gutya za gisirikare, abari danje kabisa. Dore rero izi bazita ngo ni trois pine. Izi trois pine ebana ni moto nziza. Muze uwo bita ngo niba ari makanaki yazamutse ngo nayambia Yesuwa na mimi sitarudia. Ngo yaragiye gufata Kamanyora nitauwe awatone. Ndio bali yake alikuwa anasema nitawatoa macho Uvira. Ndi modoka ngiye Kamanyora. Ngiye mu modoka ngiye gufata Kamanyora. Ile alikuwa anasema ngo tingo Uvira itawatoa macho. Hivi iko wapi wa mjinga? Ubundi iki nicyo kiraro cya Kavimvira, sibyo? Hii ni kilalo ya Kavimvira. Ona mtu kabisa maji anakimbia vizuri sana. Kilalo ya Kavimvira, operation Kavimvira. Isoko se ryaremye se. Tiapatu. Ya. Ngizi rero indagara. Indagara zivuye muri Tanganyika. Kandi nziza wa. Hizi mnaujisha ngapi? Hii ni 75,000. 75,000. Hizi zote? Ndio ninunua. Wewe unanunua 75,000. Manake wewe unakuya tu kufanya biashara. Hakuna mkeke ile mkubwa. Hizi ndio dagaa. Mikeke hayafika. Mikeke hakuna. Oh. Mikeke na kana maperiode ile wakati mwezi unaanza kuwaka. Ndio wakati mikeke na. Okay. Ya, dore rero ngiryo isoko rya Uvira. Mama bari unakuya hemea sombe? Ndio baba. Hizi akose ni za Noel. Sasa Noel na Bonane. Noel na Bonane? Mfungwa ni ngapi? Fungo ni ngapi? Tuone ya 1000 francs. Kale hapana, zile ni za kidogo. Ile njo ya 1000 francs. Mama wewe mbona uze sombe? Tate mbona? Mimi nakia tafuta nyanya mshwa. Kamata sombe nikuzie sombe. We kamata sombe mimi nikuzie sombe, si ndio? Mupatie za 2000. Sombe za 2000. Ni fungo mbili? Mbili baba ya 5 side. Ya 5 side. Mere hizi zile zitakorea. Utajeranje? Viungo sasa vya kutiamo baba yangu. Utajeranje na we. Basi ukepata mtoto utakosa nani ya kumubeba? Baba yangu. Wewe utaje aseme
Leo watoto watakula, watashiba na watafurahi sana. Lakini hapa ni wapi? Ambia watu. Hapa ni Kavimvira hapa Kurompwe. Usoko. Ni kusema hapa ni Kavimvira Rompwe. Usoko hapa tunashimama ni Usoko. Hapa ni Uvira lakini? Uvira hapa. Yote. Yote ni Uvira kabisa. Hali iko namna gani Uvira? Wapi, hali ni mbaya sana. Mbaya kabisa. Tuko tunaomba Mungu kama jana. Hivi tunalamuka ni mapenzi ya Mungu. Jana ilikuwa ni hatari. Jana ilikuwa ni hatari. Ni hatari. Afadhali leo ni afadhali kidogo. Juu ya masasi ya jana. Juu ya masasi ya jana ilikuwa mbaya. Lakini sasa kulikuwa ni siku mingi masasa ipige. Ilikuwa siku mingi karibu majuma 2 hatusikii tena masasi. Mulikuwa mnaanza kuwa muhali nzuri. Tulikuwa tunaanza kuwa muhali nzuri. Na wenzetu walikimbiliaga Burundi nabo habana amani. Burundi, niambie kwa ile situation ya Burundi. Mbone habana amani, nasikia walikimbilia makambi wanateseka na jua na mvula. Na bakileta gari ya kusema sema babebe wanapigwa. Banani ncho biko banabapiga Barundi? Polisi banatiwa. La. Niliona video Barundi benye balikuwa hapa bali baruhusu banavuka yeye. Balivuka lakini haiko bote. Wenye balibatika usubuhi balivuka lakini wengine balibarudisha na mpaka ifika kwa. Barundi balikatara kubafungura frontiere. Balikatala haiko Barundi tunasikia kama ni banani balifunga twali watu basipite ndio bakafunga. Sasa mbone Barundi baachiriye bakaji ba huko barudie nabo kama nakura aka kasombe nabo banakakura maybe kwa mukambi kolera vitu vyote wanateseka simuko mnabaongeresha. Wanateseka kweli na makolera na magonjwa na kufa bako banakufa. Na hapana baanza kufa. Bashatwambia kama biko bebasha kufa Burundi mkani. Mere biko banakufa? Bako banakufa. Oh la la, pole sana kabisa. Mere na wewe unaishi hapa mama? Ndio baba, niko tu hapa. Lakini wewe tu vinaonekana kila siku kasombe kana kufikia na saa hii ni mikeke wala ni ndaga? Ng'ombe hizi. Okay. Mimi nasikia Burundi hali haiko mzuri kabisa. Ngoa nikulipe. Sombe nzuri. Kamata mama. Mimi zile sombe usimufate ule mama. Usimufate kabisa sombe yake. Asante, wende upigie watoto bakure tu. Simuko mnajiandaa Noeli. Sawa kisanti.